Nikudali ndawu ya ndakuteka ungarili Penelope. Ledi ya kuri Ben Mayengani ledi editiwako. Either way sishapo swa Ben Mayengani enough Ben Mayengani ka track le editiri ta khale ta tlhavula. Madoda nto ingari like nto ingaku swa fanela ku as channel leyi kulukumba ya ka Gaza hinkwayo leyi reactaka ka tingoma ta ka Gaza ku nga va ku ri ndlela yin'wanyana yo kombisa ku hlonipha kumbe xani ku recognize a ni swi tivi ku recognize hi nga swi vula yini hi Xichangani ku va hi reacta ka ngoma ya Dr Thomas Chauke. A ni swi lavi ni ku chuza yin'wana ngoma mara a ni nga lavi ku chuza ngoma leyi ni yi tivaku a ni nga lavi ku chuza ni fike ni chuza leyiwa hi mhaka ku leyiwani yi kume ri na music video a ni swi tivi ku quality ya kona yi ta va yi ri njhani. I just hope ku okay the increase nyana ti-pip just for control and then vaseketeri na varhandzi va Gaza reactors namuntlha hi ta ya kha hi ya reacta ka ngoma ya Dr Thomas Chauke leyi vitaniwaku ku Rose. Isi swa manyanga Efo tingoma leto loko reacta ka to ti vete ku teka ti veka ka xikhari. Wena yima ti la ku vuyela kumbe ku okay a la ku tima volume ya microphone either way a ngheni ka yo a hi sunguriseni kahle a ka yimi swichumu sweswi a pose sweswa. Anya siya kung kaya na music video pe. Este la logo digo eyo nasimanga sibula sona masti la anistic sivitano ene music mara difficult teka sound le ya ximanga wa ximanga loko loko ximanga xi ri lambi xi ri ngeo yeah xi ri ngeo no diri xi ri ngeo and then xi ri dona disitse loko xi ri le xi ngeo kasi na ku vula yini mari na ku vula masitwa leswi na va ku swi vula na swi no tsandzeka ku swi humesa hi nomo mara masitwa ku na ku vula yini like that's full yeah simanga swi vula swona wish ni ga swi vula swa ntsandza ku swi humesa hi nomo wa mina swa ntsandza na simanga swi vula swona vayisa na mavola va mina tegele bolina wa mina yeah mani tegele bolina wa mina yeah sena muda moteka na Rosa hey yo Rosa wa mina sena muda moteka na Rosa yo Rosa wa mina Rosa kutano wanginde yo Rosa wa mina Memolama Rosa wa mina yo Rosa wa mina Nakona visingala mtahangalaka yo Rosa wa mina mara ekhale kuri kuzuliweni ne ekhale ngwenye khayizula serious album leyo akuri album ya number money
antivi ku ri album ya number ma a swi tsaliwanga swi kombiwangi lawa a swi kombiwanga ku ri album ya number mani mara i khale ku ri ku Zuluweni imagine phela dokodela yi na hambi na 32 or 33 albums i history sweswi ku wa munhu un'wanyana ka Gaza a nga na ti-album ta 32 oro ka barini ka traditional music yin'wana na yin'wana yi nga ka Xizulu ka Sepedi ka Tshivenda I don't know mara ku hava munhu a nga na 32 wa ti-album nkarhi wun'wanyana ku va dokodela u fanekelangi u ya xikolweni ku ya va dokodela mara swilo leswi u swi rhandzaku u swi endlaku swi nga ku endla dokodela ngovo leswi ni swi fikapaka lava 82 is too much hey vavasati vambirhi va mina ntsena 2 hi vhoti na 2 maringwenya i xipoko lexiwani ne i xipoko i fa yi hinusela ngwenyana yi fa yi hinusela na hambi yo hinusela yi xile pulanyana yi blind na ntirho vanhu va ta teketela vavasati vambirhi va mina ntsena ngwenya mi ta titlonya humesani rosa ni kaya yo rosa wa mina nakala hume rosa ndo tshama yo rosa wa mina emvo since like video leyi ya ku heleni ne I'm sorry ngiberi na ratsingo ka video leyi ntsake ngo loko u vona xitarata lexiwa i xi vona lexi nga ndlisa swona and then u ya xi vona namuntlha i ta swi vona ku swilo swi cincini swi swo tala swi cincini malembe ma fambini minkarhi yi hundzini na ku byela loko u famba la a nga handlisangi swona kumbexani xitarata lexiwa a xa ha tirhi ku huma kule ne huma kule nanti handle ka leswi so hi famba hi tikeriwa vuton'wini famba swilo swi nga fambi kahle ni vula la loko u languta la hi suka kona evekeni u languta la hi nga kona namuntlha nsweri na mbojikisa nhloko ya wena i langusa la hi nga kona kwala wena i nga kona i ta swi vona ku i suka kule swilo swa cinca nkarhi wo famba mara ha ri na nkarhi fu fanekele u tirhisa kahle ku nge dyiwi musi ku ta dyiwa kwala ku nge dyiwi musi va ta n'wi humesa nkata boti kwate ku dlaya mo vulavula tamrete ku laveka ti-exclusive hayi na hi leyo yin'wanyana video kasi wa mi nga vuli ku ri ku na ti-video ndzi n'wana mani Dr Thomas Chauke ndzi n'wana mani wa mi nga vuli ku na ti-video ta xigazi leyi video na yi tsemi leyiwa se mi ta ve mi ti vona ti ri timbirhi wani madoda quality okay ta fanekele hi endla intro kambe just because yi le ka jumpela ka track ya 2 mara nge jumpeli ka track ya 2 swi nga ta leha loko hi edita and then if la ku vona reaction video ya ngoma leyiwani klika ka video leyi landzelaka lawa and then i ta ni vona kona